Parlok saya sempat akan ke video bamenta ngan wanra ya ki job notification belapelat da ka kotak mandrabang Megalia namun tak ki post jong ki tim leda ki besim ya ki bapas kelas dan syajrong bat sapet ya akan ke video haduk banda kod apnio ya ki detail ba company kum ki nombor ki post ka jinsiu ka keran pule bat kum no ban apply te parlok wat clear banai la ya kane ke video bat ban share saki parlok ki jongpi bat kum juro ban subscribe ya kane ka channel ka kotak mandrabang Megalia ka code application pi na ki eligible candidate ki buat ya ka kam na banta ka banking job a Megalia shilong namta kini ki post jongki team leader te namta kini ki post jong ki team leader ki nombor ki post ki belaj ki don live post bat ha karta ka fill up na apply kadai ha karta ka ba ar transnem syajrong bat ha ka salary pat 4 tiap bat namta ka keran pule ki sim ki bela pendap ya ka kelas dan pas syajrong bat pidi bandon ya ka experience ka ba system ha ki sel bat kumjuru lengba ki team handling bat ki bakam prefer hi ki day ya ki tu ki bladon ya ka IRDA license holder bat nabenta ka application fees nil omdan bat haka selection process ka day lengba ka interview te kumno filam na apply namta ka kotak mandrabang requirement arjar sau namta kini ki post jong ki team leader job vacancy parlok lada pidon kamon bat ka keran pule pila ban pa ya ka resume gojong pi sya new email id shivam.pradhan@kotak.com lane pila ban whatsapp how new number new not sound real iwe not new lane new not r iwe not new real pra kendai pra bat kelas tet kadai hadu beladap ki set te parlok sapa nok kloi ya ka resume gojong pi yo beladap set te parlok akan ke video tang kini jimen tiap bat lada pidon kanu kepat ka ba pim bat syaiba sengawa ban komen akan ka video kublai shibun